gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Turabashimira uyu mwanya baduhaye n'imiryango yacu kugira ngo dufatanye kuririra no kwibuka agaciro k'intwari yacu General Rukunda Michel. Ni muri urwo rwego kandi dufashe uyu mwanya duhaye kugira ngo twihanganishe umufasha we n'abana biwe ndetse n'umuryango wa Twirwaneho yarabereye umuyobozi, ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge bose muri rusange. Kugira mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibibazo twese tuzi byari mu gihugu cyacu, hanyuma igihe kigeze mu mwaka w'1997 ubwo ubwoko bwacu bari mu kibazo gikomeye, yaje kwifatanya n'abandi aza muri Kongo kugira ngo babashe kuja kwirenganura kwako karengane bari bafite nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Rukunda yarashatse ndetse yaje no gusigira n'abana n'umuryango. Rukunda Michel yari inkingi ikomeye mu rugo, yakoze imirimo myinshi, yafashije abavandimwe ndetse yitaga no ku mfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi bose batishoboye, baba ari abo mu muryango we ndetse n'abandi bose. Lieutenant General Rukunda Michel yari intwari y'ubwoko ndetse no mu gihugu. Guhera mu mwaka w'1995 General Rukunda Michel bitaga makanika ntiyarakiri umusinzira gusa cyangwa se uwo mu muryango w'abasinzira, yaramaze kurenga urwo rwego, yarasigaye ari umugabo w'igihugu, yari umugabo w'ubwoko, ntabwo yarakiri uwo muryango wiwe, kuko kuva ari umusore kugeza ejo bundi yarakoreraga ubwoko. Icyo gihe yaje gukorera umuryango cyangwa se mu gisoda ca AFDL, nanone nyuma yaje gukorera n'igisirikare ca RCD. Nyuma y'icyo gihe nanone baje kwikomeka ku butegetsi. Murazi nanone bya bibazo n'ubundi byacu twabagamo byari bigikomeje, baza kuja mu ishamba. Hanyuma nanone nyuma yabwo haje kubaho imishikirano nk'uko mwese mubizi, yongera kandi kugaruka muri leta kugeza ejo bundi iwacu tugize biriya bibazo, n'ubundi bikinakomeje kugeza uyu munsi wa none. Rero yahisemo kongera kandi kuzamuka aja umurenge, yitaye ku cubahiro yari afite, yitaye ku buremere bw'umuryango we yari agiye gusiga, ariko byabaye ngombwa ko azamuka akaja kwifatanya n'ababyeyi bari mu karengane gakomeye namwe muzi n'ubu ngubu n'uyu munsi n'aya masaha turimo tuvuga ako karengane kakigendereye.
hanyuma General Rukunda Makanika yakoze imirimo ikomeye amaze kugera muri kiriya gihugu, ubwo yasangaga abantu bose bari bagiye guhambira, yabashije kuremesha abasore ndetse n'abantu bose bari bamaze kumasha kugenda bahunga, yabashije kubaremesha ndetse bakomeza kwirwanaho birinda uriya mwanzi, ndetse arinda n'ubutunzi bukeya bari basigaranye hariya muri kiriya gihugu. Hanyuma Rukunda Michel yakoze imirimo myinshi ikomeye, ndetse na bagenzi biwe bari bafatikanije aremesha umuryango w'abanyamurenge cyangwa se abanyamurenge muri rusange, kugira ngo bakomeze bagume muri kiriya gihugu bihesheje agaciro, ariko natwe uyu munsi tubasha kugendana nk'abanyamurenge bari mu mahanga. Rero gushima, reka tubashe gushimira umuryango urashimira imiryango uhuza abanyamurenge bose ari wo muryango wa gakondo, wemeye ko iyi tariki y'uku kwezi kwa kabiri yemezwa nk'itariki ngarukamwaka yo kuza duhora tumwibukiraho nk'indwara y'ubwoko ndetse n'izindi batubashe gutabaruka. Bityo umuryango urazirikana byihariye ibikorwa mwabashije gukora kugira ngo mubashe gushigikira umuryango wa General Rukunda Makanika ubwo yaramaze gutabaruka. Nk'abanyamurenge hari ico mwakoze, nk'umuryango w'ubwite hari ico wakoze, ndetse n'abandi n'inshuti n'abavandimwe. Bizwo rero umuryango ubasha kuzirikana ibikorwa by'indashikirwa mwabasha gukora kugira ngo mwereke abana be ndetse n'umugore we ko muri kumwe. Bityo turihanganisha imiryango yacu y'abanyamurenge, ndetse turihanganisha n'umuryango watwirwaneho yarabereye umuyobozi kuri uyu munsi wa none uyobowe na General Charles Sematama. Nawe tumushimira kuko atabashije gucika intege ubwo umuyobozi wabo w'ikirenga yaramaze gutabaruka. General Sematama yabashije gufata iyo nkingi, abasha kuremesha abasore bari kumwe kugeza n'uyu munsi wa none bakiri kumwe hariya ku rugamba. Rero n'ubundi turabasaba nk'abanyamurenge, murazi kuko n'ubundi dufite ikibazo gikomeye kandi kitararangira. Turabasaba kugira ngo n'ubundi kiriya kivi babashije gutangira kugira ngo tuzafatikanye twese tuzacuse. Ni inkunga ya buri wese, gusa biratangaje kuza babwiriza umuntu inshingano ziwe. Nta wakubwira umuntu ari igikorwa cawe ngo ubashe ngo kuza bahora bakubwiriza ngo kora gutya kora gutya. Buri wese ngo agomba kugifata nk'igikorwa ce, agafata nk'inshingano ze, bitari byo kubwirwa gusa, ahubwo twiyumvisemo ko tugomba gukora kandi tugakora cyane. Aya mafaranga dutanga ntabwo ari amafaranga menshi, angana n'ikiguzi cy'aba bavandimwe tuvuye kuvuga General yabashije gukora, cyangwa se n'abantu bavandimwe babashe gutabarukana, ndetse n'abandi n'ubundi kugeza uyu munsi wa none bakiri ku rugamba.
ico kiguzi batanze c'amaraso tigihwanye n'amafaranga makeya babasaba kugira ngo tubashe kuzaduhora dutanga. Rero kugira ngo ico kivi tuzacuse nuko twebwe twese n'ubundi twakomeza tugakorera hamwe, tukabumwe, tugahuza imbaraga kugira ngo tuzabashe kugera kuri uyu mugambi bari barihaye. Twebwe basigaye rero ni inshingano zacu kugira ngo tubashe gufatikanya, kugira ngo tubashe kubumwe, kugira ngo ico gikorwa batangiye tubashe kuzibohora. Rero dusoza harakabaho intwari yacu Rukunda Michel ndetse nabo batabarukanye ndetse n'abandi n'ubundi bagikomeje kuba ku rugamba. Harakabaho Twigwaneho ndetse na AFC, harakabaho ubwoko bwacu, harakabaho inshuti z'ubwoko, harakabaho imurenge n'igihugu ca Kongo. Generale Rukunda Michel Makanika, komeza uruhuke mu mahoro ya Nyagasani, abawe tuzahora tukwibuka, ngire amahoro. Arakoze cyane umuvandimwe. Nagira ngo mbasabe munyemerere twakire umushyitsi mukuru wo muri uyu muhango twatumiye kuva kure agafata urugendo rutari ruto kugira ngo aze hano. Ariko mbere yuko mwakira nagira ngo umusore w'abantu gato General Michel, umubyeyi we yitwa Rutubuka, ko wenda umuvandimwe ashobora kuba yarajanditse nabi ishobora kujya yandika bitari byo, ariko amazina y'umubyeyi we yitwaga Rutubuka Petero. Rero reka twakire umushyitsi wacu, umwanya ni uwanyu. Mwiriwe neza. Munyamurenge mwese aho muherereye hirya no hino ku isi, ababyeyi bacu, basore n'inkumi, inshuti z'ubwoko bwacu, reka mbere yuko ngira icyo mvuga ntangire intangamure umuryango mugari w'Abanyamurenge wabuze intwari zikomeye bitanze bazira kubaho k'ubwoko bwacu bwarenganijwe kubera imiyoborere mibi, kwimakaza amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside igahabwa intebe, ndetse bishyigikiwe na leta yacu. Mpore kandi mukomere. Uyu munsi twaje kwibuka intwari zacu. Ku isonga Lieutenant General Rukunda Michel Makanika hamwe n'izindi ntwari zatabarutse muri urugamba rwo kwirwanaho, haba mbere ye ku munsi yatabarutseho n'abandi batabarutse nyuma ye kugeza uyu munsi. Bose twaje kubibuka.
kubibuka kubera imirimo, ibikorwa, imitekerereze ireba kure idasanzwe yabaranze mu gushaka igisubizo ku bibazo byari bitwugarije n'ibitwugarije uyu munsi, binyuze mu nzira yo kwirwanaho mu buryo budasaza. Kwirwanaho kwacu si izina, ni ubuzima. Kwirwanaho kwacu si ubw'igihe gito, bizahoraho, kuko kwirwanaho kwacu ni ubuzima bwose. Babivuze mbere, turi abakongomani kimwe n'abandi bose, ariko leta y'igihugu cyacu yateguye umugambi mugari ugenda wiyiburura nk'inzoka ishaje. Uko wiyiburura ukazana ubukana bugamije kuturimbura, atari leta gusa ifatanyije n'abandi bafatabikorwa bayo babi hirya no hino. Uwo mugambi mubi niwo izi ntwari zahagurukiye kurwanya kugira ngo ziwuvaneho burundu. Batabaruka, inzira igikomeje. Wavuze mu kanya, batubwiye ku mateka, yatubwiye imvugo z'abayobozi bakuru b'igihugu, bahora bavuga imvugo zuzuye urwango ziganisha kutwambura ubwenegihugu no kutwita abanyamahanga, kugira ngo bibe impamvu yo kutwangisha abandi benshi, kugira ngo tuzitwe impunzi mu gihugu tuvukamo. Izo barabigerageje, anayo mpamvu twicaye twuzuye isare tutari iwacu. Ntawavuye abishaka, twavuye twese tumenyeshejwe. Ibyo kugira ngo bihabwe intebe mu gihugu, nuko ubivuga wese atyo akatwita amazina ashaka, akatwita ko tutari abenegihugu, igihugu kiramushimira kikamugorera umwanya mwiza mu gihugu, ndetse akitwa intwari yacu. Ibyo ni byerekana ko ari umugambi mugari wateguwe, dukwiye guhaguruka tukaba amaso mu kwirwanaho. Tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize, 3 zirengaho iminota mike ku isaha yo mu Minembwe, wabaye umunsi mubi ku bwoko bwacu. Icyari izuba cy'ibicuraburindi, ahari amanywa abo mwijima. Intwari y'ikirenga Rukunda Michel yishwe na leta y'igihugu cyacu, bamuziza gusa ko arimo kuburizamo umugambi bateguye igihe kinini. Yari amaze kubabera imbogamizi, babona ko ntaho bazabona banyura. Baravuga ngo kumwambura ubuzima bakoresheje indege nicyo cyonyine cyatuma bagera kuri uwo mugambi. Bamwambura ubuzima, ariko basanga yabyaye bamakanika ibihumbi n'ibihumbi, kandi abo baracariho kandi ko barakora ibyo yabatuje.
intwari twibuka zose zahagurukijwe n'ibintu bigera kuri 4. Zahagurukijwe no guhagarika kwicwa no kurimburwa k'umunyamurenge mu gihugu. Zahagurukijwe no guhagarikwa gusenyerwa no gutwikirwa kugira ngo twangazwe. Zahagurukijwe no kugira ngo tudatakaza gakondo yacu Imana yaduhaye. Zihagurutswa no kugira ngo zirengere icyo twari dufite. Kuko umugambi w'umwanzi uravuga ngo aba utishwe n'inkota azamugaye, utamugaye azicwe n'ubukene, azahora azerera atagira ijambo mu gihugu, kugira ngo twitwe abatagira iwabo n'abatagira icyo bakwimarira. Aka karengane sakanone kuva igihugu cabona ubwigenge, twinjiye mu karengane kagenda kagaruka umunsi ku wundi. Umwaka w'1966 bishe abagabo 30 mu Gahwera, nta kindi babaziza, barimo n'abashumba b'amatorero. Muri uwo mwaka bishe abagabo 10 ku Gatongo. Mwaka ya vuba 1996 bishe abantu 22 Bukavu. 98 bica abantu 87 Karemi, abantu hafi 400 Lubumbashi, abantu hafi 350 Kalima, abantu hafi 300 Kinshasa. Mu 2004 babasanga mu nkambi y'u Burundi mu Gatumba b'ijana 65. 2011 bica abantu 9 mu nzira yerekeza Fizi. Ayo ni amatariki make gusa nafashe, ariko mu bihe bitandukanye, ari bizabereye Inganji, ari bizabereye muri Bzura n'isenyuka ryaho, wari umugambi n'uyu munsi ugikomeje, ari nacyo abavandimwe bacu bazize. Tumaze imyaka 9 twicwa isi icecetse, abantu barenga 1,000 barishwe, imihana irenga 480 yaratwitswe, ibigo by'amashuri birenga 136 zahindutse umuyonga, insengero nazo nuko n'ibigo nderabuzima. Imihana myiza yari ifite amazu asize amabara akenyeye, arimo inzeyi zikamirwa abana, atanga abageni ku misozi Imana ikavuga, yose yarasenywe. Duhinduka abakene, abasaza batanga abageni barabakuru imiryango basigaye baje gushakaho basaba igikoma ngo babone uko bihembura. Ubutayu twasengeragamo barabutwika ngo Imana yabo ntizongere kubumva, baradukomerekeje mu nzira zose zishoboka. Ibyo zose nibyo bituma dufata umwanya wo guhura ngo twibuke intwari, basabe tukavuge ko twaje kurira intwari, twaje kwibuka intwari.
guhaguruka kwabo gusiga ibindi bari bafitemo inyungu, nuko bari bafite ijisho rireba kure y'aho twebwe tureba, babona ibirimo gutegurwa, baravuga ngo nitutaja kubihagarara imbere umugambi w'umwanzi uzagerwaho. Ubu turicwa n'igihugu uhereye ku bayobozi bacu bakuru n'inzego zacu zose, turicwa n'igihugu c'abaturanyi c'u Burundi, turicwa na FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu c'abaturanyi b'u Rwanda, turicwa n'imitwe irenga 200 yahoze ari abamayimayi bahurije hamwe, turicwa n'abacancuro bavuye mu bihugu byinshi byo ku isi, ariko isi iranumye iracecetse, isi ntigira imbabazi. Ni ngombwa ko ari twe twishakamo igisubizo. Uzageza igihe isi izamenya ko twarenganye, ikaturenganura ku bw'imbaraga zacu hamwe n'Imana yacu. Kwibuka intwari si umuhango. Twaje twambaye amakoti, ababyeyi bacu bambaye bitambara, oya, ahubwo twaje kurata imirimo yabo, hagamije kwibuka ineza batugiriye nk'ubwoko, ndetse no kwiyemeza ko ikibi batangije tuzagisoza. Bivuga ko kwibuka intwari atari ukumenya kuvuga amagambo meza, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa imigambi bari badufitiye twese aho duherereye. Twibuka intwari tugamije kwirinda kwibagirwa, ahubwo ari ukuririmba ibigwi n'ubwamamare bwabo, bitwigisha gukora neza kandi cyane. Intwari ni ugukomeza umurage mwiza wazo, bikaba ihame ryacu rya buri munsi, ko kubaho kwacu kwa none n'abazadukomokamo bose bizakomoka mu mbaraga no gukomeza gushyigikira indangagaciro nziza z'ubutwari zishingiye ku rukundo, ubwitange, gukorera ku ntego, ubufatanye no kwanga amafuti yose. Ibyo bikatubera umurage twigisha abo tuzara nabo bazigisha abo bazabyara, bikazabaho kwirwanaho kudasaza. Ubutwari bwa Lieutenant General Rukunda Michel Makanika kubuvuga biragoye. Hamwe na bagenzi be bemeye kwikorera umutwaro uremereye, bemera kurengera ubwoko, bazi ko harimo ingaruka zatuma bata ubuzima bwabo, barenga ubwoba, babubanamo imbaraga zo kubaho kwacu kw'ejo. Niyo mpamvu atsinda ubwoba, ahubwo icyari ubwoba kigahinduka imbaraga. Intwari twibuka zose ku isonga Lieutenant General Rukunda Michel Makanika yarangwaga n'ibikurikira: yashigikira ubumwe bwacu twese. Niyo mpamvu twita turi abarwanashyaka, turi amadubu, idubu
imvugo ye ni umuntu utemera kuneshwa no kugamburuzwa. Igihe uzabyiyita nubwo bigoye kubyitwa ko turi hano, uzamenye yuko usinyanye amasezerano yo gukomeza ibyo yasize atubwiye. Baranzwe no kudahubuka, guca bugufi, gutekereza neza kandi cyane, kureba kure, gukomeza abacitse intege, guhindura ubwoba imbaraga. Bari abanyakuri, bafataga ibyemezo bikwiye. Ijabo ryabo ryabaye ijambo. Yumvaga abandi, agatanga icyerekezo cyiza, ndetse no kwigisha abandi kugira ngo igihe atazaba hari, izina rye rizakomeze kuba ririho. Ni umuyobozi w'urugamba rudatsindwa, n'uhangana n'ibikomeye akabikubita hasi, ntatinya abavuza nduru. Ni umugabo uhamye utuma twirata ko turi abanyamurenge, kuba twaramuzaye akavuka muri twe. Yatwibukije kongera gutekereza iwacu, aha dutuye bamwe bari baribagiwe, ariko ijwi rye n'imvugo ye n'ibyo twaze dukurikira avuga bituma umuntu yongera gutekereza umugezi, umusozi, n'icyo yagomba gukorera iwabo. Yatwibukije ko ari twe ibisubizo by'ibibazo byacu. Rimwe abakuru baza bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Yatwigisha inzira yo kwirwanaho kudasaza, yatubereye ishema twirata ibigwi umunsi ku wundi. Intwari y'ikirenga twibuka hamwe na bagenzi be bose, batwigishije ko kwirwanaho ari ubuzima bwacu buhoraho, ari umurage tugomba kuzasigira abazadukomokaho bose. Intwari yacu yari ifite ibintu bindi bine. Icya mbere nakivuze ni ubutwari, icya kabiri ni ukwirwanaho, icya gatatu ni ukudatsindwa, icya kane ni ugukunda ubwoko. Bimubera indirimbo za bindi abakorari baririmbaga iwacu ngo ni refre, asubiramo buri gihe, ubwoko bwanjye ndabakunda. Ibyo yarahaniye tugomba kubisikana kandi tukabishyira mu bikorwa. Yaharanira ukuri kuri bose kugira ngo ineza yacu izagerweho. Turibuka n'uyu munsi turi kwicwa, imisozi yuzuyemo amabomba, abakecuru bacu ko baratemerwa mu mazu, bararara ku misozi. Inzira zigana iwacu zarafunzwe, abantu bari muri blockade totale. N'uyu munota twibuka amabomba yari mavuga mu kanya mu Karingi. Arico bazize, ko arico tuvuga. Niki nkora, niki ukora kugira ngo izo bibazo babone ibisubizo. Imbaraga zawe na presence yawe birarwanya ubukewa n'agasuzuguro. Ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye bukenewe muri byose, haba mu kuvugira ubwoko, haba mu kumenyekanisha akarengane dufite, haba mu kuja kuvura abakomeretse, haba kuja gutanga uburezi bukwiriye, ndetse no kwigisha hariya bagotewe hatoya uko bahinga ibihingwa zera vuba batishwa n'inzara. Iyo niyo nshingano, kuza kwibuka tugataha tukabisiga biragatsindwa
kimwe nuko twaba tureba uko abashinyaguzi batureba. Ababyeyi bacu bakeneye ko tubaba hafi, ibyo bakeneye ni byinshi, ni ngombwa ko tureba mu zo dufite kugira ngo tubagoboke. Niko kwirwanaho kutuma iwacu hadahinduka amatongo. Dushigikira ababyeyi ndetse na mugenzi we bakoranye imyaka myinshi, n'uyu munsi ukiri ku marembo abereye ababyeyi bacu amaso ku manywa na nijoro. Tumushiga amaboko kugira ngo aneshe urugamba rwose. Dufite urubyiruko muri bino bihugu, mwize byinshi, mufite ubumenyi buhagije bwatuma muvugira ubwoko kuruta uko dukomeza kureba ku magurupe ya WhatsApp, ahubwo tugakora advocacy ituma isi yose imenya akaga katuremerereye. Abakobwa bacu bamere nka Esiteri igihe ari kwa Asuwerusi avuganira ubwoko bwabo bwari bugiye gukorerwa jenoside nk'iyo turimo gukorerwa, bituma ihagarara. Abahungu bamere nka Nehemiya bahaguruke baje kusana amarembo yasenyutse. Turibuka nanone igihugu cyacu kidusenya, kitwinjiramo kishaka kuducamo ibice kugira ngo duhakane ko nta kibi twakorewe. Ku isi hose iyo hategurwa jenoside, leta ishaka mu bayikorerwa kugira ngo bayihakane, kugira ngo igihe cyo kuzaja mu manza bazatanga abagabo. Bene wacu tubumwe, twe guhendwa n'ibitumbwe n'udusage no gutiza umwanzi umurindi. Umugabo yaciye umugani ngo kashira amanga karakanyagwa. Gupfobya ibikorerwa ubwoko bwawe kandi ubikorera nawe atazagusiga igihe cyo kurangiza abandi kigeze. Ye gusoza mvuga ngo nubwo bimeze bityo, nubwo twaremererewe, nubwo twabuze intwari, ariko basize izindi nyinshi. Mukomere, mushikame. Dufite ukuri, turarengana iteka. Imana iba mu ruhande rw'abanyakuri, tuzayitsinda kuko intwari yacu yabivuze, tuyitsindane ishema ryose. Intwari zacu twibuka, turabifuriza gukomeza kuruhukiraho muturebera kandi tuzirikana imirimo mwakoze. Twihanganisha imiryango yanyu bwite, abafasha banyu, ababyeyi banyu, abana banyu. Tuzahora tubikwa iteka ryose. Dushimire abatabaye bagasigara mu kivi cy'intwari, kandi twifuriza abanyamurenge kuzaba mu mahoro meza n'uburenganzira bwabo. Mugire umunsi mwiza wo kwibuka intwari, duharanira kubaho kandi tubigizemo uruhare. Imana ibamugisha. Murakoze cyane ku bw'ituze bukomeje kugaragaza muri uyu muhango. Amasaha yacu turimo kuyakoresha neza kandi
nagira ngo nsabe, hari abantu nabonye ubusabe bw'abantu benshi, ariko munyemerere hari abo ngiye guha kwemerera ubusabe bwabo. Muzerekera ngo ntabwo ugeze gusaba ko wabona iminota ibiri, watambuka hano ukayikoresha iminota ibiri rwose. Ndaba ndi hafi hano kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Urakoze. Twese abari hano ntawe buri ibyo avuga kuri uriya mugabo, nubwo haje kuri ibi ngibi arangirijemo, ariko atangiye kera kandi igihe cye kirekire yagikoreye iri muhira mu babyeyi. Twari duturanye, twari abajyanama no kujyana henshi mugabo. Noneho igihe yabaye n'ibindi yasinze bikomeye, abasaza baramukundaga mu makanisa, mu manama yakoreshaga, n'ibyishimo yagiraga, baramutaka. Cyakora bimaze kungenda kandi sinari nabiteguye, ariko tugeze kuri uyu mwanya nabitekereje. Hari ukuntu bari umwe yaramutase, aravuga ngo gusanganirwa n'abasore ni umusinzira w'isiri, ni umusinzira w'isiri, ku musingi ni basezereye isiri. Ikirere cyashiriye ku kizira bajanye ikini nk'aho ikinimba, imfizi irashama yisimigina, basibiye mu muzinda baje gukiza ubuzima ngo babone ko bukome bindura n'umukoko babaye ibikange. Niko gutumira ikoyi ziva mu Rwanda, bamanutse y'indondo bikoreye indubumba bavuye induga yabanyagiye nk'indoha. Nibwo yabwiye abana ngo nimutere amasengesho nsubire inyuma noze rapigi kugira ngo nkore amapambano bandira, ariko nje kubarwanya nasabye Imana amaboko. Komanda makanike niwe yabonye akarengana, agenda kare, yabahaye karibu kuri Kangwe, yabavugijemo akariri, bagize kabiri batinye kwinjira iyo mu kabira, yabavugijemo inkomeri, basiga bagera mu nkomero bakavuza inkoni, ari ugutinya agahorero k'imbunda ya muheto, umuhungu wize guhamya, undi zenda k'imvura turasigira. Bageze irungurungu niho yiyambaje Kagigi, niwe bacurangiye ingoma ati niyo ngabiro nahawe. Nubwo bari ku musenyi, bageze musika basigana kugenda imbere, naho inyangabyuma bahaboneye ibyago, bariko bahamagara ku byombi byahabaye, ati vyegera vyaguye ntivyavyuka. Babahetse mu ngobyi nk'abavyeyi, indembe zinjira mu ndege. Yaryamiye amajanja yageze mu bijabo, umwijima ucura ku manywa, basize umurage ngo nta kuzosubira umurenge. Nazamburabwenge zazaga zibagenda inyuma zishaka gusimba imbaga, nabahaye imbabazi ndi imbere y'Imana, ngo nukombe n'ubu abanyekongo basigaye bita mukombozi. Reka turekere aho, twagiye twibagirwa byaratubwiye ngaho ngaho. Nanje kandi gatoya twarabagende, nazamandi rudahunga impuha, impumbi zihaye kugwa, imbaga igenda n'imbaraga, imparamagara yarwaniye ku mpimba, ab'imvubu yatangiye kugwa imvubu. Umuha muhanda nzovu umuhungu utazukena n'abakirutse uruheri, nayo ingubu n'abagano bazirushe muhunga, ubundi nkazimena inguma. Iyo bararije ubugamba nje nushubugembe ukemera nawe ukuyemo ingeza, ni burya bagicucu bariko bagaba igico mu gicu, basanze bifite imico n'ibicondo, uzayishimira guca imihiki, kubera bakubita babwira inkuru mbitaha ibacira. Ndi muco w'intore n'ubu intambara iratinya, rusumbaniriza igitero mu gicu, ucungira utwaye icumu, nikwiriye n'icuriro, abatagira iciyumviro barusha icivugo n'umugongo rugira umugaga sinakorwa ku muganga, habe no kwigomba rurya, yewe nzigumira mu rugero, urugamba rutangiye imigeso. Birasaba umubisano n'agaruya bisanganye, nubwo bari baje no ku musenyi, babimanukiye agaseko babasigana kugenda imbere, ati uyu ni wa musama, nibwo bahisanze sinagenda umusare, cyakora nahindutse umusamariya. Umusaraba ariko wambwiye ngo ntugasangure w'abasanzwe, dore ko bwisanga gasengoye, aturekera ahangaha. Arakoze cyane muzehe. Eric and Chantal, TV,
gusangiza abantu b'ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu b'ubutumwa.